Pa nije baš da je malo. Neko, stio sam ti nešto upecaš. Bra. Dobri si je. The change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting. Aha. Mali. 15. ljudi, 15. I da li je to trenutak istine? I evo ga. Jest. Pa tu je ko ovaj moj, kilo 200. Brate, to nije tvoj. Čup. I ovaj je dobar. Ha? Ujebote! Šta je ovo? Pa ovo je 900 možda i kila, a? Još. Opa! Kila. Positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop. Ne mogu ti baš to. Ovo baš je bilo ono obrado. Teo i mujo da dođe. Ne znam, vidim da je... Prati ga. Je tu je? Ovo dobro riba, snima se. Kilo 200 lagano. Mraku viđera, to je svašta. Ajde, možda mi je uzem. Ja
tih crnih gozda. Crni, ja? Okej. Brate, snimao sam te ono brutalan kadar. Vidiš? Što? Lepo. To je jama ili senka? Brate, što senka? Ovog jutra. Dobro, dve, a? Dve ribe snima. Ahaha. Kreće igranje. Ovo je malo veće. Samo ovom kastima iznenada. Tam sam teo da promenim vas. Eldorado, dan 2. Kako averi to? Ajde, lepi moj. Kakva guma. To. Kakva kontra na mjestu. Znaš ti kakva ovo motka duša? Tu. Oooo! Polako, Kiper. Kiper. Dobre. Jesi švarovice, idem ti metar. Bip. A kako je zatego je, evo te ono... Te nisam ti snimio ovo. Šteta, a? Ajde, vetrovi tuge, vratite nas nazad, ne moramo mi ovo što da ispitamo. Za šta? Aha, ne znam. Kakav oni teren imaju, jel ovo moguće? Ili dođu same. Ali što se... evo ih dva komada. A nije, to je zlatica. Onda gubim rutu, gubim sve.
je ispred nas. Come on, come on, come on. Eat it, eat, eat, eat. Eat, man. You are hungry, yeah, yeah, you are hungry. Tamo sam upalio. Kaseksić! Baki, bitno da udara. Ovo je okej. A kako je djelovalo, nema ništa. Ali dobro, jebi ga, ono još je ladno, možda mu paše ovaj kućak. Satra. Još jedan je tu. Da. Nema ovdje plića, baki, znaš. Pa joj, ne mogu mu prići, je. Ajde. Promašio mi je manji, onda je uzeo ovaj. Uje, bote. A kilo i pol. Kilo i pol. Kila 700, kila 8. Ajde, slikaj. Pecamo ovdje. Brate, nisam ih ni vidio. Lopoće se. Daj prvo ufotkaj. Samo mi reći kako da nasmejem da bude lepa slika. Tako ovdje. Sam šklempav, jel nešto? Još jedan manji. Imam kilo 10-300 sigurno. Ja, lužno mi je prvo taj manji. Znaš, ima kilo 7-8. Misliš? Ovo sam ga zabio, druže. Nema šanse u kostom ovdje. Ne ide se meni, ne putuje. Kako smo ušli na kraja.
druže, znaš kako sam ga upao? Ovo s udicom lomi. Dole, brate, dole. Neće. Boga mi ima sad kako ga osjetim. Čekaj daj. Se pali? Kilo i pol. Okreni. Evo ga. 580, bravo. Bravo. A znam brate ja već. Ne. No, čantica. Čantica. Mišike, ške vidi, ne dam. Ovdje je lepo, vidi prelaz dubina, klića. Nije promašen. Ništa, zabadamo se u oba. Evo ga. Potpuno. A? Ne znam. A normalno. Ne možeš ti voziti. Jo. A? Bacimo tu dok idemo, ajde. Desno. A, tačno vrate u 4, a? Cugić. A? Da uopšte nemam osjećaj da je takav. Dok ti je sad poludeo. Dođi! Pa da, ima. Čekajte, ova udica, ona žičana. Možda je onaj bio toliki. Brate, kakav potez, a? Ovdje 10 komada je. Pa da. Na vožnju je, znaš kad bi bilo mirno kad bi se fokusirali na njih. Jaj.
Brate, kad ulazimo opet ovdje. Ulazimo. Dobar? A? Dobar. Au. Dobar. To je isti ko moj. Jujujuju. Bravo, Mić. Moraš mi zauzeti jednu fotu. Vidim da su krenuli dobri, ali jednu snimim. Aki, čak tu sosu. Dobro. Još kaže, brate, dobro je. Jesi ti vezao ovo sidro? Ne znam, brate, nego sam sada Dobro, nema veze. išao. Ajde ovdje, svakog ubodem ovdje sa strane. To je dobro. Dala, ja imam. Od čega? Guarane? Ispio sok. Evo sad će. Ma dole, kilu 200. Kilu 300 možda čak. Gdje si staviti? Tu je. Ovaj je veliki. Ajde izađi iz lokvanja. Tu je još. Sad će nam eskimo svi. Ali se upetljao. Ajde izađi mi. Opusti, možda malo da Mislim da sam ga dobro ubo. Jesi? Da, čekaj. Nemoj, ostaje. Ovo je bek, jel? Da, dobro je, tu je još. Polako tamo kad dođe. A sumpa nas je odruži. Taj lokvanj. Ne mogu sada. Se oslobodio? Odlično, vraćaj ga nazad. Ali je lepo uzeo. Brate, lokvanj, bam. Gdje mi je onaj? Zakuva, rekao i mora ruka da boli. Da. A? A nemoj ga tako, brate. Ideš na TV. Zastavimo ovo. Zastavimo ovo na televiziju. Dobro. I sad mi je baš sjebao ovoga. Sutra
plaćam ovoga. Au. Koliko sam puta radio po ovakvom vremenu, kumela. Znaš koliko sam puta radio po ovakvom vremenu i gore, bre. To te očeliči, jebi. Opa! Opa! No, da. O, ide, rahilje. Ovo je dobar. Ovo je kilo i pol. Boga mi. Ali sam ja opet nešto zahvalio. Je jako. Kilu i pol pomoći. Možda kilu 6. Jebo, majko. Dobre, dobro. Može dalje. Dobre, dobre. Malo spusti. Dobre. Telo. A? Kažem. A tamo u onome isto taki stoje. Znaš da samo sam promijenio, brat, samo mi palo na pamet da treba da promijenim blokman i zabakim gore. Jeli? Daj da mu promijenim, tamo nismo bučkali. Samo... Da, taj nismo bacili. A ja sam ga dobio na ovaj lokman. Onog. Ah, pa hođe, brate. Top. Češ još da bacamo ovamo? Tu, brate, neću da idemo odavde sada. Eto, kilu 600, kilu 500. Ove ostale nismo ni merili. Dobre slike. Da ne kažeš da te uvijek sakatim jebate. Brate, volim kad imam lepu sliku, ja se posvetim svakom. Ono stane, brate, ako... Dobro, ovo je moje si malo izbio za slika. Možda je taj tvoj dobro slika, bolje slika. Da. Nekako... Nisam znao gdje mi telefon kada se upravo za Nema veze baki, imam video veselu. Ajmo se malo.
Pući će ti tu. Dobro. I ovaj je kilu 700. Znači 2 od kilo i 700 to je 3 i 400. 1 kilo i 600 to je 5 kilo. I ja kilu i po. Kilu i imali smo još 2 od kilo i po. To je 3 kile. To je 3 kilo, to je 8 8 kilo. Čekaj sad.